Ingane zawethu impela lapha ke sonphela zona ke izinqinamba kungenza ukuthi ke izona ke zibambe ke umthandeni ke SK lapha ke feature ke intokazi ke yamapiano kuMahu engomeni ke ethi iDubai nakuyingoma ke wengane zawethu impela ke elindelwe ke ngabovu ke amehlo ke abathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi bafuthi ke ngaphandle baseligibela uludaba ngiceba nqanqeni bingelele kuyona ke imboso City MTV City nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela lapha esonphela zona ke izinqinamba kungenza ukuthi ke izona ke zibambe ke umthandeni ke SK ukuthi ke akhiphe yona ke ingoma yakhe ke labona ke feature ke intokazi ke amapiano kuMahu engomeni ke ethi Dubai kanti ke wengane zawethu impela ke abantu ke bayilindele ngabovu yona ke le ngoma nje ke impela ke bethi cha impela ke abalinde ngisho ke ne GPS babayibona ukuthi lena ke ihit kanti ke wengane zawethu impela ke sokukhumbula ukuthi lapha ke uDlubheke kube nenkinga yokuthi ke kufakwe izingoma ke zakhe lapha ke feature khona ke amanye ke amaciko ngoba ke befuna ukuthi ke impela ke wona ke lamaciko ka approve ukuthi ngempela ke basebenzisile ke nalo ke liciko elikhiphe wona ke umsebenzi. Hayi ke wengane zethu impela kusengenze kuba ke naye umthandeni ke SK ke uhlangabezene ke nayo lenkinga ke labona ke feature ke yona ke intokazi ke uMahu mhlawumbe kusengenza ukuthi ke enabo ke basalinde ke approval yakhe ke uMahu lapho ke ekufa khona ke izingoma. Hayi ke wengane zethu impela ke noba ke yona ke lensizwa ke yasemdletsheni ke ibingakakhulumi ke yazisi ke abalandeli ke ngayo ke impela ke lengoma kodwa ke mangabasibuka ke wengane zawethu kusengenza ukuthi ke enaye ke ubanje ke iyona ke leyo nkinga. Hayi ke wengane zethu impela thina ke simbosa City MTV City bafethu ake sehle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo.